gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, apay ka no ang nauram ti kalapaw dakulas ijay turod. Day tati kayat ko amaamuan. Agkakanatumot ibagbagad yung ubing nga day ijay idinauram. Kayat mo asawan, ubing lang ti adda ijay idinauram. Ewan ka no. Ay masapul adok talag. No apay anauram. Ta pabaybayadan mo ni Baldo jay. Nabiit na pa'y nga inala akayo na. Ay, kayat ka din Nicolas abayadan tinairaman anapuran. Imbaga na nga ron nga awan, basol na itinapasamak. Anya aya ti imbaga jay ubeng. No apay anauram ti kalapaw da. Nakimat ka na. Kasano anakimat? Kat awan mat ti kimat idikalman. Ay, narabaw mat arason daytan. Ada makidikimat, sakbay anak to daw. Saan mat ajay napigsa? Uno tayo kunada natadem akimat. Madlaw mat no ada makimat. Tasarun wan tinapigsa aguruod. Naduktalan da ka day, no anya tinagtawdan ti uram iti kalapaw ni Tata Kulas, kagawad. Apay asaan ka nga minakimuyog ka ni Kapitan, idinapanday jay. Napanak namin nagpasada, tasaan asyak ti duty ita, kagawad. Adda ngamin pasahiros ko itay bigat. No kayat mo, mapan ka ijay, bareng adada pa'y ijay. Winsang agpaisaw. Alaman nga raw, mapanak man ijay, kagawad. Mapan ka, tapno mamam ti makagapo no apay anauram. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Da kayo mati masabat ko ang kail. Anya ti resulta ti investigasyon. Nagaayam nga ubeng tinanguram. Pambardalaang jay nakimat tapno saan da mabaot. Anya iti naramid da ka no ang kail. Nagluto da ket pinanawan data nagayayam da. Iso nagkayam kam ti apoy. Tada nagango akayo iti asidag tinaglutuan da. Nagloko dagitan nga ubeng. Imbagada pa'y anakimat ti kalapaw. Jak mo't patsin ididamo da ita. Tawan mo't napigsa akimat. Madlaw mait no adda makimat. Tanapigsa ti guro out kalpasan ti panagkimat na. Isulit! Malaman, apay, di ka pa'y lagunay, kasano dinwang, kat adda pa'y la iti turong. Nagpipig sa akimat kin gurod. Mabuti nga. Kay ijay nangarudan dinwang mau. Adda mo na simpay dyan pagturugan na. Apay numakimata nga. Ay katadakan ka dayta, ano mabutang ka itikimat. Adon, tinipadamag ang nakimat. Iso mabuti nga karumuan. Ay, sabagay. Jay naudi na ipadamag, kat ijay talon ka no ti ayan na idinakimat. Awan tilis-lis yan tikimat to yang. Talon man, wano unag tibalay, wano bantay, makimat kalata. Ay, kabut-butang dayta akimat. Uray sa dino ti ayan mo, nugasat mo ti makimat. Iso akabutang kaw ti makimat. Kaya't ko pa'y ti agbyag to yang. Nadamag yu ka din dyan nakimat dita kabangibang a barangay, kukumaray. Adda ka di man nakimat, maray. Ni badong kaw, kabuteng na ti mapan mangkita ijay nuang na no agkimkimat. Kimatlaang kabuteng na. Apay, kaskarina ayamot ti makimat. Apay asaan na kaskarina ako na maray. Delikado ti kimat. Jay laang mat napig sa akimat ti delikado. Adamot jay kala at anapig sa asaan amapakadaan akimat. Kinatakrot laang dayta. Naira na lang mat siguro adag itinadamag tayo anakimat. Saan mo akabutang ti kimat, maribanang? Ay, kabuteng ko no adda iti asidag ko. Agam saan mo tada ijay tangatang tikimat kukumaray. Nakaro ti panagkimat na. Apay anakabado ka itinalabasit ko araw. Awan koneksyon ti kimat iti maris ti badaw, kagawad. Day tamot nga miti ko na dagiti babakal. Sanak mo tabakit, kagawad. Baruak mait.
Iso asan apod no day tak kikimaten tinalabasit abadaw. Pilosopo ka. Day tamot nga ro ti bagbagada. Kikimatan tinalabasay. Apay nga rod nga jay kayaw. Birdi mait. Apay nga makimkimat kat saan mo tanalabasay. Addan sa katkalintagam. Birdi mo't ngagpay sa tikayo. Nga makimatmaut. Aw, at dahil padamag da nakimatataaw. Dinamag kunuan niya ti mares tibado na. Puraw kanumay. Sana nalabasay. Ay, kasta. Sa bagay, uray mangalap kat adda ka no makimat ijay taaw. Idulin mo man tinalabasit abadok ken sukatan man day tanalabasit a kortina. Tapay tinalabasit ta idulain kan sukatan. Wina ato day takano ti kikimatay. Ay kasta ka day. Alangarod ta idulin ka. Sukatak meten ti kurtina ang nalabasay. Why, tagnosig sigurado. Delikado no makimat ti tao. Adaman ka no nabit ang nakimatay. Ay ibalikas mo laang day takimat kat mabuti nga meteng. Iso nga rod aliklikan dagiti kikimaten abanag. Kang runaan ka naw, kat saan tayo arumrumwar no napipig sa tikimat. Iso nga rod asaan akong arumrumwar, tagkimkimat. Kasanungay, Inteng, pinabayadan ka din ni Kulas kan ni Baldo tinapuuran akay mulmula akay kayo na. Ini ka na lang iti dadakil apalakay nga imula naman ita. Anya ngay dagijay akay kayo. Rambutan mo dyan nakita. Ada langka. Agdudumamit. Mayaten ano adda palakay na. Mabiit mo't dagita nga agbunga. Ay, nauram mo't timula na. Gapo ka dagiti aga-ayam nga ubing. Dadakkel ko man. Rinuot ka di tinagmulaan na. Taapay ang nauram. Nagaikan. Ada nagango akayo anak kadisaw. Kung nagango arhuaw. Iso napuuran. Ay, iso ana iraman ng dagiti kaimulmula akay kayo. Wala. Nadangran lang ti daduma. Ay, nagloko nga ubing. Ibagada akimat tinanguram. Imbes nga isuda. Wun nga ron. Kasano ko mga uramon ti kimat, ti kalapaw. Ay, pangagtartaray ka, sumalo pare. Ay, nagapuwa di tabangkag paray. Oh? Nagtatada makimat. Iso nagawid akag. Turay ka tatakrot mo. Pangagtaray ka, sumalo. Nalakaya ti makimat paray. Ha? Kabutan ko ti kimat. Adon tinay padamag ang natamaan ni ti kimat. Nairanalag na gijay. Apay, saan mo akabutan ti kimat? Saan? Ay, kwa. Mayat no dito iti pagkimatan nata, da pakiuragaan. Ay, madiano dito'y paray. Kasi mo't ti makimat ti dingun na. Gatangin mo't dagiti tao. Saan mo't alibre ti karni? Kasanungay no kasla kanyak. Nga isulang ti pagaradok. No makimat akit, awanin at ti pagaradok, paray. Apay anak kang yirsi ka asumungad. No ada makakita ka, ibagada nga dakurkurang mo. Dada kurkurang na, ang ngir-ngir si nga awang kapgapuna. Sakit, ngir-ngir siyak ni Paribadong. Anya tinaramid na anak kakatkatawa. Gaputa nagkimat. Nagdardaras ang nagawid. Imbes nga daig bangkag na. Takrot nga rod ni Paribadong ano kasta? Day tangarod timbagakan ko na. Nulakit nagkimatin. Kasla napakulan abilit. Nagpartak nga agawid. Gapo siguro kadagiti madamdamag na amakimkimat. Iso mabutang. Takrot nga min. Maray, agas mo man para gurigaw. Apayon maray, agurigor ka din ni Kabadong. Ay, wun nga rod maray. Adda nga min ijay bangkag idinakimat ti kayo iti asideg na. Nakigtaw. Imbag, saan anairaman ni Kabadong no asidag ako nam? Wun nga rod maray. Awan ket kumatibadong kong no nairaman anakimat. Dakkel ti ka si ti apo ken kuana, saan anairaman? Iso anagasat pay laeng saan anairaman.
Uray lang na ipurwak ka no ti daddo maaparte ti kayo iti asideg na. Ay isumot lagayam, anakig daw. Imbag ta saan anak kabatbati ako nada. Ay amok pa yun maray. Mga yabak to iti mga lawken kwa na. Papanam, nanatuyang. Adda nga tayo para alaw di tabalay da. Anya nga alaw? Sino ti alawin da? Ni badungkaw. Nakabatbatin samot idinakimat ti kayo iti asideg na. Imbag atasaan an nairamaan. Ayan nga ita ni tata ba daw? Adda iti balay may agurigaur. Saus. Ay, ingatanga nga rod itay iti para gurigaur. Ngam nabara mo lata. Isungayin kayo mga yab iti mga law. Wag baraw. Ay madanagan naktanakigto nga main. Ay, ipaalaw ko man. Tap numaalaw no nakabatbatay. Agurigor ka no ni tata ba dong angkay? Agurigor? Kaano pa? Kano nakita anaggapo ijay bangkag na idinaminsan nga aldaw. Oh. Dinsa lang ka no rabi angkay? Ha? Napangarod na ngayap ni nanatuyang iti mga law. Ta nakabatbatin sa kanaw. Naglukot na pare ba daw? Noan niya manan at imbati na masapol ang mapanda pa alawan. Agpaiso nga taday tako na da makabatbatay angkay. Jakpay na padasan ti nakabatbati. Apay ngamin nga ibati da, noan niya man day ta ama ibatay. Intayon tuman kita ni tata ba daw angkay? Ay, kumusta kan paray? Apay, anya ti imbati ako na ni Marituyang. Tanapan mo na ngayab iti agalaw. Ay, pero may nga minabutan ko pare. Hindi na ipurwak iti asideg ko ti bislak, hindi na kimatikayaw. Ay, umay kan, pare ba daw? Di ka agbatbati. Ay, unay ko ngaminan da dyan pare. Ay, agpaimbag ka kidita agsyat ta. Awan day ta guri-guri-gur. Ikusay mo man day ta asakit. Sapay kumata may imbaga na kadagos pare. Di kunak nga rudain at turad ti pakinakam. Kimatla ang day ta. Sigamot pare. Nagsasao ka, kaslagayem mo ti kimat. Uwa na pala. Gayem ba? Tapno saan nga agdangran? Awan ti konsensya, kanakam ti kimat pare. No awanan panunot kanakam. Sakti mangtad iti day ta. Abayakas di timbagmagayo kinitata ba dong angkay? Mabalin nyo ayamot amandaran ti kimat. Rabak ko lang day jay. Arte ti tungtungan. San mo't anasayata rabak day jay? Kas laki di adda biligyaw kontra iti kimat. Basta saan ko akabuteng ti kimat kunak manan. Madiday tangay rabak angkay. Tapay ama di. Di mo't mangag ni kimat ti bagbagak o. Siyak pa iti agkintay kadagitang ibagbagam. Takrot ka ba? Takas lakad ni pare badong. Sana ga po iti kinatakraut. Sana nasayate agpalpalangguad ang kail. Da kayo pa iti nang isuro kanyak iti dayta. Remwar ka magbadaw. Mayat ka din tiriknam. Ay, mayatin to yan. Mayat di imbaga ni pare inteng, nga ikusay ko kanaw, ti sakit. Mamati ka mat, itirabak da jay a kapitan. Maikusay ayamat ti sakit. Uray kas kasanaw, imay dak magbinisita dako araw, hindi masakitak. Imay nakarinabak nga agpaisaw. Ngam agasam, takuna na agayim na ti kimat. Tungko na lang mo tiyak. Ay, ada kamit paray. Ay, naimbag ka. Ingkusakusay mo kan ingkugtakugtar mo ti sakit. Ay, katuwan mo ta paray. Napigsakaw. Agpaala iti siya ta ginunta dito sirok ti kayaw. Adamot pa nakalamisaan ta adakkel anasimpa abatok. Ay kitadaking kaday ta paray. Agpaalak nga ruding. Mayat dito'y apagsyatan ta matanawagak tinuang ka kun bakak ijay taltalon. Matanawagan mga agpaiso dito'y ijay taltalon wa. Ibaon ko ni Kwarang. Aggatangin iti inumin ta. Hayat mo. Mayat nga agpaiso dito'y apagsyatan na paray. Naparier. Delikadon paray. Agkimat ka nag-road mo tayo. Igaraw mo man ang titakrot mo. Gayem ko day ta akimat kunak nga rod. Ay, delikado paray. Agawit tayo. No. Ibusan ta pa ti arak. Di ka man agbalin at takrot.
Isanot kunto pa day takimat. Ay, nakitap! Nagpiksa paray! Ay, tinamaan tikimat din wangkin pakam. Ha? Sus, natuang magagpaiso dagiti tingwan ka. Di damat bumangunin. Nakita ka mismo paray. Ijay, tinagnaan tigayamaw. Ay, istay kimat ko na kuma. Ay, sus, saan matin abumangon tinuangkin bakak? Unay matin day takimat. Awan pa'y sansantuan na. Ay, sayang ti bakak, kinuang ko. Ay, kapitan, anya ngay ita, kasla di mo kabutang tikima. Ngam dagiti matdingon mo, tinakima. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.